Leo nalikuwa pendo nililopenda zamani, na badili wangu mwendo nami niwe furahani. Mwari kwa na riska. Raria. Mwari kuma nani? Ngando chukwe urelioge. Nakioge cheiri. Mwari kwa nani? Nakingo kuboli nakioge cheiri. Wakongira nini liswali? Tango mono rero nda kuboli tikatukwana bono bana bamwabura kini pablo. Nkimogo Shane common na mukama getu. Nkibono kunya kumurokera mukama getu. Ese rispa koro. Jabana nona ata mukama getu na bwata mangana. Ina boli. Wana kerto go shanere. Tota komanya. Nana ki? Toto sha tota komanya. Tinda kakumanya iko timbori. Ngirende kwa mboli tu akwanire na. Sanga nchona kumukwa iska. Okomboli njengo icho. Ayingo kuboli wande tinda kakumanya bono linde ngingo kuicho rinda takire kumanya rino. Maete. Nki kwari kumukanga linga tingiyo kinde nyomba. Ube. Nara ikwari kuboli. Nakinara kama tenure agochaga kondama. Yoli mate nule nyomba tayo. Minute asare to mo na mo na chacha ukora. Yo nongo mwegiriro ta. Nki kwa mukaneta. Ango mwegiriro. Kwanza none sode yokunyu. No meta snarus. Evinte vire goroga no mete ngai narus chipesa nagura. Ndiyo liyo mweli gwatikete noni komye nyombe. Iko bono kereke ntoko kare nyomba twabarra nae. Taringa twabarirana nki kyokomboli igoro yo mukama geto ngangi twari ko manera iskari ispa no koraga nyomba ngai kwarwera naboli esenye nchondo choko ngumani esenye nchongi nkumubole linga nakakumani omogeni ona ataucha kondo kumuteneri geita to ikeira kora kana namangana mwabwaterende na lisu manganaki chaga tangu na nyo sode no mete chwesire ngana kabesa Chinjante birangere li utandira. Kwanza bwana tonyo omuru nyomba na njendara akore bintu byane. Nana kwata. Koigure mna nate. Muja konyomu. Magetegere mucha komenyaga no yonde dispo. Kara agenda kwanza baisi abo kora leta bakoire. Mwemetinye tato iganda akore bintu ntai. Okondama? Ngwete. Di bagana ndo kora ndenga ki. Aiba musko mdu ate mirembia mona. Ko mbwate none sode onye ndanyereta kangangu nyure konye bine byango koli yetigerende konye byango koli ebyango nguri nakina kuboli nakili omweli ndi kwa letega no mete no Chantel dorara likende kurman butuko ngute twara irenjaraga ngatuyo kare bibanda mpaka butuko bwakya ngabono ugocha saa 5 nyomba bibanda ugocha saa 5 kurwe kibanda kyangu kuicha mukama getaro mura rispa koroko nje mukama getuma itekina na manyarende ngonye mukateba ne rispa koroko ngaingo manyira nkyo meto kuborene nakingumeti kuchakura muga iganga ngaimo muro minare ne renta iteto takakumanya iswali ne nki kwa mukani taswa nyomba na mukani senyo nara kungambi no kwene nande mindawo kisino mogeni one kiraro mugeni ugako ngambi bobeka guchaka kira kubolinga ki oyo nde naro nkyo ta mutebe ngana na chakwe lenti umutenyoire na chakwe chipese mumete ngitoba ngete nere aingo manyiro tarante ichi plan chire mbwate chitokonya tonyore pesa mbakonye nyomba chipese ngutene chideni acha konsa banki kwa kabese temo chi plan to bwate nere tabo ndiko tebe iko ama goso gwakora no kumukanta tante betimbrani mubwate nchenki naiguvano lya ari kunyakonda makonde nga chipes chanenta kitabwate semianga Nolense nae wachi kuimukyo muno igoro muno kare uko ono gakika Pablo nae mumro minto mutangi naye bie katuri naye ga nuro chobo matomenyerete nuro chestrag to ko ramba kashanterio oche school ochiko chanando mente chideni kwani ngerekie ke kose kwa chite kusaba chideni chigacha no mate no skari na kabesa Chantelo konya konte no nyumba nko berari
Bono nayo kobera onguti. Bono njenere twabweka. Bono ige mogo bishana. Nsoke nero soka na gwatigara gutera na basati. Na kyoto konye. Paketi chairman che kanisa. Na mngane chairman inga ya. Oh, teti mo. Iko bono yani. Teti nkwane chairman. Kuichariri wato nyorete tuikaranste nere. Yani gusitwate nini nere. Ngabona gontegi kwa ngiro kata kuicha chairman njitonde ngani ba. Korama ki Choko chakoire. Njitonde iki. Onduere nyombare chenkole bintu byane. Igote tengu nganyire bono. Weisanikire na incho mwana umino. Ubwanto nyombo. Pesa wa kanyore no ane chinke squeeze wandikira mahitaji onsi ugachaka kuragira mukama gitu. Mukama gitu ninche mukuragira. Bono nche amangana yunga yi obugete nche maito mutanga. Amangana kenyoro naro kubwati. Ngana renga baate. Ndoche no maite ne kenyoro. Igari baate banelirayo ne kemane. Ndoche no maite ne kenyoro kya bwati. Ali baate nelirayo ne kemane. Tikabaga nje na bagamba mbe. Bao nchengyo ngyo na kombole lyayo. Aye kenyoro tigati kare kenyoro. Umaita yago eba ukwana na nyoru kuliki kuya. Nche okonyora no mone chama ninge se uno bora. Na koboli ya manganayo. Tondama gakintike wasinisi beso dembe. Takondama tondama. To basa kona mese nyenjo yabantu ngabona mukomo ndachaga. Kero mo ina chire ko ndigi ko motigaso kwa mboliga. Aye busiboli. Kere mwarenge kumana na kama kwani kiale. Igo mbona ngosika ngobona maskani. Tari maskani ya itari ngalas moske. Kwara komboli na ki. Aye busiboli kere mumirana na mukama gitu. Eseki otare kote eseki mu yani ngikyagera mwangi akurwana na mangana. Ngote inga ya igumuna ntebi. Lakini sinye njo mukama gitu. No ngigunje musikomino. Kwenda ukwane. Isa tukatikarete tuwe. Kwenda ukwana abo mo semo kama geto semo kango ngo gusarenda. Itora na gotebi. Kwanza kira turi gonkwanira ibo mete. Chikura chikuyi ukuruga. Turi gonkwanira iko iguri. Gabano ngongi totaite. Turi gonkwanira iko. Bano na kyotaite ngwane. Turi gonkwanira. Ntebi aye na kyotaite ngokwanire na bango ukwanira bo. Ncheke ndonaka gotebi ki kira mo genia chire ko ndigi motigasoe. Ko iguri. Ngwamanya na kyakuri. Tekona kondero mono. Ainaro mwakora mwa ngwamanya munakuri gyoko ngugirira bono. Muno yo gonyokiri ntaite. Tutageti bono. Kero monda chire ko ndigi motigasoe. Aswe. Bas. Igo no na bagambi na bacha iga na mangana yangwete kenyoro timboli na kimukuri mumuromi ndo taibo. Ngai ko gusumbwa. Igo timboli ngicho ochonge ntuto tikarenji beka. Tubindongo kora moragere munyore besa munyore rent. Chantel. Kichoko inafanya kazi kweli? Nakuuliza. Chantel nakuuliza. Anauliza nini? Kichoko inafanya kazi kweli? Hizo simu zenye uko nazo siku hizi zinakuharibu sana. Nataka uambiwe mara ngapi? Unataka nini? Unaniuliza unataka nini? Nimekuuliza unataka nini? So umemea pembe kwa hii nyumba, si ndio? Tangu amka asubuhi hata vyombo umeosha? Mimi niliosha jana, ni wewe leo kuosha. Chantel. Tangu amka asubuhi umeosha vyombo? Hiyo ni kazi yako. Hata hizo vyombo ziko hapo kwa meza. Unataka nani akutole? Kazi yako ni kukunywa masoda, kufinya masimu. Sijua wanaume siku hizi umepata wenye wanakukeep busy kwa hizo simu zako. Chantel. Kwani nakuma kwa sababu una mwanaume yote unaniambia hivyo? Usiwe jaribu kunijibu. Umesikia msichana? Sawa. Hizi ni nini hizi? Hauna haya unanijibu. A form 2 student. Muangalie. Hebu toka hapo uende uoshe hizo vyombo zenye umeacha hapo kwa nyumba. Nimesema ni wewe leo. Nitashinda nimekufanyia kazi nikakutafutia hadi school fees uende shule. Chantel, vitu ngapi nakufanyia hapa? Vitu ngapi
Unataka tuanze kufanyiana kwa hii nyumba? Chantel. Niambie. Mtoto. Si hata kitabu umeshika usome. Ni simu ufinye. Ya? Kwanza leta hiyo simu hapa. Leta. Ameyavunja kwa nyundo, mwanzo usiku